بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kapamujite si alin Allah subhanahu wa ta'ala sarta kapanalawatte si Panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako kaam bote kang magsarang sukur si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene pagsukur ganiya bekkatanne, yene pagsukur ikhlas amban pangatiante bidangan parangan. Damikian kami matikkalay tukbar kami in pagsarang sukurin si Kaam Kemon mula-mulanen tiya tapaniya wedambua painte organization yene inalenan yowa paglamilami sin Kemon yakan tuod yalem riyad pagkokanan paintewe gurute kalasahan graduate amban College of Theology Kuliah Usuluddin painte si Jamiatul Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah ga katawahan ko bang tahun ini ga niya sa dili amban ka Tuan Malik Ukko sarta tinukuwe me kasaweanne bisan negay tutat-tutat ko painte dangan parangan ambanien Kemon kami amban jamia painte Jamiatul Imamin magsukur si Kaam si Panabitdi sarta tiya kami makabisara si Dehel Luhandi ubos ako tapinein dumain maananin ako matauhin sumagawa hatuien talukis wi Allah subhanahu wa ta'ala inako suway kumakabisara si Elew ininen atawakan si sang ininen si Dehel Luhandi menjari piketya kami hekka kami tubang inupama sinipagkakantip daak ko ted kinakan si Kaam buudnen yan tugunin meaning niya pe maslabi ha pasongsomyaan sa dili amban ako minjari diretso kitihap yan ganta binisarahin ng jamaah muslimin mula-mulanin pagsukurante si Allah subhanahu wa ta'ala tiya kite umabot si bulan luo si iyan binuusan wi Allah subhanahu wa ta'ala asekne tiya kite umabot si bulan luusiyan binuusan wa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunannen sarta inalaan atawakan inawenan atawakan binayluwas atawakan inalaan wa Allah subhanahu wa ta'ala yene me ipunne bariman amban painte narka jahannam lilian painte sa hadjihad pagsukurante si Allah subhanahu wa ta'ala menjari in bulan Ramadan ininen hek kadalil magaka amban Quran dukamban hadis asal pardo dinak pinwasehan si bangsa mukminin
Kuwene pa inne kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Minjari si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala binasakum yaan. Ilinganan wa Allah subhanahu wa ta'ala kulang maglabi maananin. Yan may siye bariman. Ya ayyuhalladhina amanu, bang payaman no o kyo dambuwa kung tinaiko si agama Allah subhanahu wa ta'ala, in kauwian dambuwa kyo bariman, in kauwian binilang wa'inu kinawabaran nun sila biyan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala isebon ilinganan kyo Allah subhanahu wa ta'ala si bulan ininin. Pada Allah subhanahu wa ta'ala balik ko kaptanganin, ya ayyuhalladhina amanu, o kaampain ni may magparatsaya. Sino ba may magparatsaya iin? Yeke may magpain hadjaya Allah magparatsaya ko, iliin ni kiin. Atawa yeke may o Allah pain ni muwasit ko si bulan Ramadan. Yan ni kimiin. Atawa sa dilipe, pangagilal de ginawabarande insiye bariman. We lamut ni kasi amban ilinganan ng Allah subhanahu wa ta'ala dumai. Inalenan bariman may jamaah muslimin. Inalenan ilinganan may Allah subhanahu wa ta'ala si kaptangan na inin. Yene may manusia sinabennal wene in Allah subhanahu wa ta'ala duk pangatian ni. Yan may manusia binisara wene in iya magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala nukdallani. Yan may manusia binebegan wene pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala sila biyan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuklaleetan ni. Iliin inalenan bariman. Neminjari ako rukao pagke bilang no dambuwa ginawabaran nun. Amman abar iman es-semun okay dambuwa kung tinaiku si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ilinganan kiyo Allah subhanahu wa ta'ala kung inasikaptangan na ipaitit sa buntin niya. Ine pagalinganan ni kauhin, ine sabab ni kutiba alaykumus siyam, pinapardo si kaam iyene pamuasihin. Pinapardo pa ini si kaamin pamuasahin. Walhasil, tiap-tiap pardo may jamaah muslimin apabila tininggalan wa dambuwa bariman, hadje dusenin. Hadje pa inte, yene dusenin. Sarta niya oras lumuwas payaman agama. Mula-mulanin pa inte bang rukun Islam pa inte, tininggalan wene. Sarta agay kinahagad wene, sa dili pa inte ang bansang bahayang, luwas iyan ang agama. Pag ibang sambahayang kasabin na lanin pain ni ulamain bisa niya magpain magkahagad in sambahayangin wajib apabila gayan ang bahayang luwas iyan agama duwain kung kinaino iliin pain te kahalangan sambahayangin sumagawa tasapot si dambuwa hadis tariwayat wa Imam Tirmidhi duk Bayhaqi pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisan kalian hadisinin da'if sumagawa pinakesa ko edam mo hadis tariwayat to Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mian painte taaka wene tapagua Imam Bukhari duk Imam Muslim ilian painte kakasigan hadisinin paine oral islamu salasa tapasemmekan paine ene islamin si atas telu parkala faman taraka wahidan minhunna faqad kafar sine paine mian ninggalan atau akan paine game pegandam buah amban telu ininen sabennal iniye makapagkupur si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagini katauhan ko bang kupur haji ke bang kupur diki. Pagke ba kupurin bale duwe niya pain salapus salima dumeh lulay kufrun duna kufrin. Iye makapagkupur ko si Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa ka kiluwas sa agama. Depende na dalin pangatian mo. Allah subhanahu wa ta'ala makahukumihin. Sinesine pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninggalan ne. Yanit damu ang bantel ininen iniye pa ini makapagkupur si Allah subhanahu wa ta'ala.
Ika-isa, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yene pag naiksaksino saben nalin Allah subhanahu wa ta'ala gani apatut sinumba malainkan iye duk pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam iye painte nabi ipun Allah subhanahu wa ta'ala taraak masaplag sin agama Islam ininen panagna kauro bakas tasalas sa isikaam si manamiyaan yene painte may rukun na ininen dumain mananan bang ke magpain la ilaha illallah inkau muslim ni kewgai niya mi syarat ni makabatal sin kalimat la ilaha illallah sumagawa mi anhatu bakas tasalas sa isikaam ikaruwe yene painne as-salah sambahayang ikatellu painne Ramadan yene painne saumu Ramadan na sinesine pa in Rasulullah ninggalan na dabuha zaman ininen iniye makapagkupur si Allah subhanahu wa ta'ala makapagkupur si Allah subhanahu wa ta'ala napigke kapasamikan pa ini agama Islamin si telu ininen urungan te kam sampol bang manusiain haplamitan atau akan tungan-tungan ni masial apabila gay kompleto sa mekten giyan piya gay piyo sebab puay kalemanan ni pegge kau mianta usa-usa sa wenen sa miyaan ubus iya sa miyaan naway bang Allah subhanahu wa ta'ala iye painte magpapanjari si kau iye magurong rejiki si kau iye magkontrol sin kemon pinapanjari tu data bulak dunya way kau gay leman si Allah subhanahu wa ta'ala aib si kau okyo dan buat kung tirai ko si agama bang kalemanan nun si dambua pinapanjari sumagawa kay kyo leman yan si magpapanjarin aib si dambua manusia hangkan nehektar ko ito magtarupangan sabab wey bang ne tumapok gani niya kayaan inalaan ni kayaan ni yero kalemanan nin si ano sumagawa bang si Allah subhanahu wa ta'ala gay leman aib si dambua muslim fake ka muslim nen gaben nalin pagiman nen si Allah subhanahu wa ta'ala bangsa niyan painte yene pagkahagat nen nakwele te pain ko itasabot yene painte yene hadis miyan niya pagkadaip ne sumagawa ta pakese ko hadis Ibnu Umar sidambua painte riwayat riwayat Imam Bukhari duk Muslim buni al-Islamu ala 50 tasabbut la bulan Ramadani walhasil may jamaah muslimin hadis ini nen kesek manamalan pegge tapakese ko isa di hadis na esebo no kyo dambua pum tinai ko bang kyo ilinganan wa dambua pum tinai no kubur atau akan kafir da kyo ngama pegge sabab ka urong ngilag din sarun si gay patut atau akan gay hap yene si dambua magkahagat linganan ni pum tinainen magkupur si Allah subhanahu wa ta'ala gai sumaghawa si may taymao pegge sabab ka urong painte maninggalan nihi nasikaptangan Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaikum siyam pinapardo si kita pamuasehin wey magreklamo kayo si umat ininen bihadja ga pada Allah subhanahu wa ta'ala kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun hangkanda kayo magreklamo o kayo ng buwa kung tinaiko peggein pamuase ininen Pwede sab bakas napapardo ay Allah subhanahu wa ta'ala si may umat dahil lulay. Sumagawa sa disadili hadya yan ay kahantang pamuasehin. Niya muase ang patpuellew, niya muase ng tahon, sa disadi pamuasehin, ubos magtepdok kitehin, telumpuellew delem ng tahon. Napula-pula no yun, sampuk ng buwan, kyo irak kyo paruhol mangan, gani alay sa ni, sumagawa inurungan kyo painte kahapan wa Allah subhanahu wa ta'ala mas sabut te pasang sumyaan yene pamuasa ini niya la hikmat ne bang ine painte mian kahapan malku dalam bulan Ramadan ini kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun tiyak na resultanin pengke bakas tapawajib Allah subhanahu wa ta'ala si Messie marumehel lulay sarta pinapardo si umat ini umat pangote Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beresultanin la'allakum tattaqun pada Allah subhanahu wa ta'ala puas amban pamuasewi kalu-kalu kampain ni matalew si Allah atau apa ini bang tahinang din pamuaselay magmatalew kami si Allah subhanahu wa ta'ala naisibo no kyo dambo apong tinaiko bang puas amban bulan Ramadan
Atawa bang puas ang man pamukano, balik ka karya salino bang kanian nun mitnan sa weno? Bang kanian nun painte, ngurungan problema sinang buha pong tinaino? Bang kanian nun mangan isip pong tinaino es sebon, ga keulamud amban ginalaw na Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattakun. Sabab buhay balik ka karya salino, hinang lemmi. Ga niya katalaw lain nilang pangatian no. Iliya na resultahin sampai tasabot sa sabdi hadis. In pamuasehin, painne, inala nuene kemo ne malemmiin sabab puwe pegge tinalewe kuye batal in pamuasenin pegge tinalewe kau pinda pahala puasenin pegge sabab puwe muase karena Allah subhanahu wa ta'ala puwe tasabut siya di sul qudsi pada Allah subhanahu wa ta'ala yani paine kullu amal ibni adam lah kemo paine hinang anak apu adam si iye sumagawa illa saum fa innahu li sabennal pada Allah subhanahu wa ta'ala si aku puasenin wa ana ajazi bihi aku paine mengorwani pahala aku na iliin katalewan dan kuwa mu'min yan ay magkahagat si Allah subhanahu wa ta'ala iliin kuy ala yan ay pahala ininin kuy tapili painte si sadili painte mian yan ay pahala puasenin ubo sadya yan ay painte yan ay lektak ni kemun ni kisig ni si pamuasen ni ganiat edo ni bisan ini amban iin pan Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tattakun ininin subay edo tini bang painte mi magmatalew si Allah subhanahu wa ta'ala aku kami jamaah muslimin iliin painte kahagaan sin pamuasen menjadi in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahabatek ka iyan bulan Ramadan ini hininangnen kaya tasabut si hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tariwayat wa Imam Ahmad bi isnadin sahih kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam pa Abi Hurairah kanian paine pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza jaa syahrul Ramadan bang paine patek ka bulan Ramadanin ini hinangnen yubashiru ashaba pinake gue ne me sahabat ne pinake gue ne ini be pamatek ne yahin atau akan saing ge be kahantang pagpakegin ha nako ini painte di sita tuan Malik duk sa dilipe iyan misara kahalan pag-agama iyan misara painte mian kahalgaan bulan Ramadan ininen duk sa dilipe billahi pakaedoan no ase Allah subhanahu wa ta'ala iliin hep makakig mu'minin dumain hep pangalta makakig mu'minin dumain kamali ahin bang magpain kegan kue pangalta enggak kita tauhan di apabila keuliga pa pangalta iyan enggak niya magumpaat si kao pagtaabot si Allah qiyam yawma la yanfa'u malun wala banun illa man Allah biqalbin salim bang payaman mo ayat ini dan bisan kyoge masa sa dili kasaben nanal mu'minin gay kegan we ine parkala makabimbang iya tu da tabulak dunya sumagawa kegan ye bang ye inurungan ibadat sarta tinunay we ne jamaah muslimin supaya taeddo we ne ase Allah subhanahu wa ta'ala supaya taeddo we ne surga inangan-angan ne matu da tabulak dunya yan bisan pe mian magdilaw ko ito ako rukam way ko magibadat supaya kung ito surga Allah subhanahu wa ta'ala ganiya sa dili dumain ko pa ina supaya ng ito arta ga supaya surga Allah subhanahu wa ta'ala inito inayan surga bang si bahasayakan ikabun walhasil kompleto ni kemon laigan ini ako lang kabus ni nahangkan gay magpain ahing pangalta initoin surga kemon initoin may jamaah muslimin ang baniyan panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinakegwen na sahabat nin me paintes tindek nin apabila tek ka bulan Ramadani ine panagnaan painte yene pamakeg niyahin panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad jaakum Ramadan syahrun mubarak sabennal painne tek kasikam yene painne Ramadanin bulan magbarkat bulan hekka kahapan lu di alam na iyan panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagay may sinduwagin tekka ni sabain ni bulan makakautuin tekka ni sabain ni bulan yan mamigis kitehin ang bangkemon parkala jinari si bulan saddi gay jinari si bulan ini dumain ng jamaah muslimin kabalik kayo Allah subhanahu wa ta'ala mga tawang yahin kahapan nuro duk pamilyano duk painte ginawabaran no pagtabot ka muli ito juhadar ka Allah subhanahu wa ta'ala
dumain kahapan ko, dumain kahapan sine duk sine sumagawa, kahapan te bidangan parangan banda tunay te bigyan pangandaakan. Allah subhanahu wa ta'ala sila ang panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk me sahabat ne, duk me tabi'in painte gaaluwas ang ban pamando panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iftarad Allahu alaikum siyama na tiyak ni dumain painte tek ka bulan Ramadanin kakahan kita pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadanin bulan magbarkat bahasa bang kyo kay muasa magbarkat trabaho noy magbarkat ibadat noy magbarkat rizki noy magbarkat kay monoy gai may kita ito no pagbarkatin sumay tayo no ay nakabtangan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk Allah subhanahu wa ta'ala yan ipaininin iftarad Allahu alaikum siyama pinapardo pa inne si gaam yan ipamuase si bulan Ramadan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala bang tayo no yan ikhlasin duk mutabaa tayo no yan pagbarkat ataw kan kahapan pangurong ni Allah subhanahu wa ta'ala si bulan ini ili painte amban mian pamakay ko pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sahabat ni labot painte amban pamakay painte tuftahu fihi abwabul jannah subhanallah sine bigay makegin pegain kita mati kita pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilukahan pain ri Allah subhanahu wa ta'ala yene kagawang-gawangan surga itlo si bulan niya subhanallah ilukan ni Allah subhanahu wa ta'ala naway hinahina na makusurga si Allah ni nga bahangin mian painte kuat kayo ng bahayang kayo maku kayo dua si Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah kau magpainin ilabi si Dalla pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilukahan surgain si waktu ini pasekon ko surga ya Allah kau magpainin inampun mian dusekon bang kumaku tudyo kau ya Allah pasekon ko dalam kampunan mo ya Allah kau magpainin silabian Dalla pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam paturun kayo si waktu ininin sarta magpain kayo sine-sine makutudyo ako kung ito pa ini ampun ko ni ya Allah pasekon ko dalam kampunan mo pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dambu asangim pain Aisha radhiyallahu ta'ala anha o kayo pain ni Rasulullah way na pain na sayo kesegno mag-ibadat iyan kesegno pain ni manambahayang iyan way gakipain ni magpain Allah subhanahu wa ta'ala inampun na dosedon di alurang buli inasambung nin pasi Aisha radhiyallahu ta'ala anha afala akunu abdan syakura gakikupain ni paniang banipun magsukur si Allah subhanahu wa ta'ala Allah Nabi magbuo agama ngawenan kau amban narka tujuh surga ngawenan kau amban kajahilan tujuh painte ilmu ngawenan kau amban kalindeman tujuh kesahayahan inampun dusenin sumagawa ng bahayang kasabot sidang buah riwayat tiggilan ni maninggehin kepak betis na yan ni jamaah muslimin subhanallah dambuay pun Allah subhanahu wa ta'ala kuy akulay magleggab dukduse sumagawa inapatan pinangkat tanganin builukay andan kita inakaroy pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuftahu fihi abwabul jannah ilukahan si bulan ininan yan igawang surgain bisan painte bisaranin si mian si sahabat ne sumagawa dumain sambat ne mataw si usulin dumain pain ne Ibrahim yan pain ne bi khususis sabab si tartanto yan binisara si parkalayan sumagawa mian painte Ibrahim painte bi umumil lafat pagke painte kemon ien magmumpa at umatin kemon si bisarain doon pa yung sabab ng pagke binisay pangute Muhammad si may sahabat na ginig dalamod ga na magpain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilukahan surgain mag-istigpar kayo magkukaw kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala mukassir kita ito en kemon magdusay kita hanggang na kita ginelal wa Allah subhanahu wa ta'ala ya aywan nas o kami ligap sa tiap-tiap ligap ni jamaah muslimin magdusi pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'sur amban kemon dusi haji sumagawa mimpiye maku taubat atau akan maku ampun si Allah subhanahu wa ta'ala dalam daelaw si dambua riwayat pitumpu makuye
Ya Allah ampunon ko, ya Allah ampunon ko, ya Allah ampunon ko. Sinambuha riwat min nahatos. Nabi gay magduse. Sumagawa dambuwa painte. Ipon Allah subhanahu wa ta'ala ko akulay maglet kapag duse. Kung pa Allah subhanahu wa ta'ala siya hadisul qudsi. Kemon paine mi anak kapu Adam paine khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Kemon kamian paine magduse. Magkasa. Ganya perfecto. Sa hap-hap pa ini amban niya amagdo sa pabalik si Allah subhanahu wa ta'ala makuampun. Naway na hinati makuampun si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiya ni pa ite tandain. Tiya ni tandain na jamaah muslimin. Tuftahu fihi abwabul jannah. Ganya sa dili inapas. Tuftahu fihi abwabul jannah. Ilukahan wa Allah subhanahu wa ta'ala la rasulkain. Ipainti amban ni pamakeg wa panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niya titikan amban kita bang kasapot dia ni bisara ini. Niya titikan amban kita. Niya ke usapang hatian nen mamuay nga makapagtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala. Amban iyan ni jamaah muslimin. Kaniya kita binik ginawa barang ni jamaah muslimin. Dadabik yan. Amban pamakeg wa Allah subhanahu wa ta'ala. Atau panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila sahabat ni pa ina watughlaqu fihi abwabul jahim. Ni'mat hajj manamalan ni jamaah muslimin. Tinambel wa Allah subhanahu wa ta'ala gawang narkai. Tinambel wa ini ni'mat hajj ni jamaah muslimin. Nawege sa usautan tibi. Bulan magbarkat, bulan binuusan wa Allah subhanahu wa ta'ala lusian dusehin. Bulan painte ilipat wa Allah subhanahu wa ta'ala kakahinang nun. Bangkiw makasamayang mian sunnat hininang pardo. Subhanallah. Nikmat haji mi jamaah muslimin amban iyan. Magpatalibon kita amban painte iyan mi amban mi anarka. Maku kita dua abang pain kita makaasik. Pinaasik ni Allah subhanahu wa ta'ala dalam asiknya. Sarta pinaasik dalam surga ni. Allah subhanahu wa ta'ala magtuhutok na kanabihan, magtuhutok na siya may sa'id, magtuhutok na siya painte sahaba, magtuhutok na siya magsabihin na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta kinakang wa Allah subhanahu wa ta'ala yan may siya sa itanin. Si bulan ininin, kinakang. Painne matao si hadisin, ilmu si hadisin. Lamud Imam Ahmad may jamaah muslimin. In ma'na sin kinakang ma'nawiya pa ini ma'nani. Ma'nawiya. Dua ini siya. Iyane saitanin si waktu ini nen bangkanian mong bariman si Allah subhanahu wa ta'ala. Gay kyo tage eswe ini sinasat. Gay kyo tage eswe ini sinasat. Amban iyan chance tabi ni jamaah muslimin. Sarta tasapot to sa amban pamakeg wa Allah awe panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini si may sahabat ni dalam si bulan ininen niya pa inne fihi laylatun khairun min alfi shahr. Niya alo pa inne mian sangim dambuwa sangim labihap amban ng ibubulan. Na. Dang ibubulan ininen ko aja simple we tabi. Yung do ko. Dalam bulan dangi bulan ini ko just simple wa tabi ku itu salasay ko in ma'na sindangi bulan atawakan bangsa ingi kahalgaan nen si kailum tabi. Pagka may manusiain pa inne dangi bulan Allahu akbar halga manamalan sumagawa kay katauhan ni bangsa ingi pamagtimbang ini. Inalenan dangi bulan may jamaah muslimin bangye compute no si tahun paasik yung 83 tahun labi. 83 tahun labi. Tilaw te kamanan ini niya ka magumul 80 tahun. Kumpas ko ga niya. Inalenan pa ini 83 tahun ga niya halihan mo si pag-ibadatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Bangta sa sangno bulan ini. Gay na kiyo sungi, gay na kiyo mangan, gay na kiyo mangi, gay na kiyo magdekdak, gay na kiyo kemon si pag-ibadatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ga niya. Sumagawa bangta sa sangno si bulan ini. Dan sangim do sa iyan ang kanibadatun si Allah subhanahu wa ta'ala. Labi pihap, kung natasabot ni Allah subhanahu wa ta'ala si suratul qadar. Laylatul qadri khairun min alfi shahr.
Yan e pa'y Laylatul Qadar ininen, sangiman mabasag ininen, sangiman masigpit ininen, labi ha paman nang ibubula. Pwede kayo makapag-ibadat 83 tahon sampay palabi. Iliin halagaan nin. Nagapay niya mag-ibadat ang mankite sa mapuay. Bang kayo magumul ko ito 50 tahon, sebon lai pasungin nun, lai pamangan nun, lai patulin nun, lai pagtrabaho nun, lai kemon nun, inero ibadat nun. Yan pa inte tag-SGS do binistahin, malaingkan masitahinang mo ibadat may kakahinang mo si duele, bangha pinaniyat nun. Pagay panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tariwayat wa Imam Bukhari tapagwa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hadisun garib innamal a'malu binniyat. Yan pa ini hinang pa ini matumawain atawa magpahalain manduk yan banghap niyat ni na walhasil kemon hinang banghap niyat nun bisan dumay na salasal nin ibadat masih kayo magpahala sumagawa pito kita ibadat may jamaah muslimin yan ibadat niyan kinatauhan na joy ito paano ko sambahayan namang bistan mo yan sambahayan dalam dahil iya jahinang nun iya ibadat nun gani kayo pa yung tenunat gani kayo kemon sumagawa magsambahayan kayo niyan 5 times a day minlime dahil leo na 25 minute do sa sariwa diawa ni na umul nun 20 tahun ko ito ibadatun gamisan ngabot ng bulan gamisan ngabot ng bulan pagki lain ni pahali-halinon lain ni panigup-nigup nun lain ni pagmanabelanon lain ni pagginaklain ni kemonin husiruin ito in si kao 5 minute do dang buwa pa iti atau dalam 3 oras 5 minute do atau dalam dalaw 5 minute do kalugian doon kayo mo sambat-sambat basa tausugin lugi ni ahin bang tek ka bulan Ramadan ingay mag-ibadat lugi ni ahin bang tek ka bulan Ramadan ingay tayo doon sangiman makisiginin ang bansa mabanien jamaah muslimin gauhutan te bigin hawabaran te binenggihan yan sangiminin paguwa painte mian sangiminin po natasabot painte si dambuwa riwayat mian yan ano ininin tasabot painte Abi Sa'id Al-Khudri paguwa painte yan ano ininin 20 dambuwa 20 telo 25 27 siya sumagawa painte ulamain sibay painte mudawa masih 10 bahang astro awakir sibay painte tinenggihan kemon sangem lay pegge ihtiyat sibay ni ihtiyat sibay kita magpasiguraw sibay kita magpasiguraw sibay tinenggihan supaya tayo dote yan parkalahin yan mahadjayin labi hapang man ng ibubulam yan amalanten nambanian pinakego panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sahabat nin si kemon painte tasabot deyen may pemil de bukuan Sugaruk tayo kita doon pa yan. Higyo pa kanti, ano yun Okay. Biyagan te, batago na pwede. Mag-isong sa kapostaraw eh. Ubuson ni Kevin, pastarawi. Damikian may jamaah muslimin, kahalgaan umat ininen, niya pangurong Allah subhanahu wa ta'ala, mian si umat ininen bang taabot ulang puwasehin mian ga pangurong si umat ni Hello. Walhasil ga pangurong si umat Musa, ga pangurong painte si umat Isa, ga pangurong si kemon kalabinabihan luwamay ga pangurong yero umat panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Musa pasuno hekkahan manhutiyahin si umat panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuya tasabot si dabuha hadis amad hadis Ibnu Abbas tariwayat painte Imam Ahmad. Iyan painte pasuno kahanen nuhut nabi ye nuhut ye neme mian manusia sidang buah nabi na ku itu kita tamanan hekka sumagawa niya pa ini special pangurong ni Allah subhanahu wa ta'ala ga pangurong si umat niya luli pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati 5 khisalin fi Ramadan lam tu'taha ummatun qablahum. Iene pa inne niya pa inne kaurungan pa inne umat kun 5 parkala 5 parkala pa inne si bulan Ramadan ga pa inne kapangurong si mi umat hello kahalgaan pa inte umat ininen duk kahalgaan pa inte pamuasete ininen sa amiyaan ni jamaah muslimin panagnaan pa in panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam iene pa inne bauan
yene behe dambua aamwase atyabu indallahi min rihil misk. Yene pa inne bawan behe dambua aamwase hamut iyan bang si Allah subhanahu wa ta'ala amban kemon hamut tu at ablaktunya. Hangkan ne pa inne ulamain mag-ikhtilaf si atas dua bisara bang papuas amban letto makro ne pa insinduhin yene magtoprasin makro ne pagkaya sabab buhay iliin pa inne main sabab gay sabigay pa inne inalaan yene bawan behele sumagawa Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam sunnat kemun waktuhin pagkaya ganiya mukayyad yene pa inte mian si hadisle sunnat kemon yene pa inte magtoprasin sunnat kemon yene pa inte magtoprasin nian patut si dambua muslim sume maglisin-lisin sumagawa bang nialay talebi Allah subhanahu wa ta'ala ni magbayak-bayain na ilian kahalgaan niya ni dambua amwase simulan ininin bisan pebawan behenin hamut duwang si Allah subhanahu wa ta'ala ang barkemon yan pa inte nian hamut tulat ablak dunya walhasil special kita si Allah subhanahu wa ta'ala duk special kakahinantin sa mabuhay nikmat hadja ininin pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si kita gak kapangurong yene si may umat yene marumihal ban kita le ikadue wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru subhanallah yene me aamat puasa si umat ininin pinakupakuhan si may malaikat pinakupakuhan si may malaikat bang kanian nun muase sa ingge si makabuka. Ine bang malaikat bako sidang buwa ipon. Ine pa ine makuya sa amyaan na dumain. Pinakadabes pamakuya malaikat si kao okyo dang buwa po tiraipo si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ine kaampunan. Ya Allah pa ine ampunon si ano. Ya Allah pa ine ampunon si ano. Sa ingge makabuka. Amban iyan, si may halgaante in pamuasete. Dumaingan kemon aamwase pinakuha ni may malaikat. Gai. Sebab niya amuase gi ikhlas. Sebab niya amuase dumain tumuon si aturan. Amban iyan, si may patunta si aturan, in pamuasetin, si may kita ikhlas, si Allah subhanahu wa ta'ala, supaya taeddote iyaneme, pamaku kamalaikatan si Allah subhanahu wa ta'ala, pinakuhan kita keampunan wa si Allah subhanahu wa ta'ala. Namang payaman no okay odang buwa pong tinaipo. Mula-mula din ginawabaran ko. Magdusa si Allah subhanahu wa ta'ala. Mukassir si Allah subhanahu wa ta'ala. Sino mo makuhan ka ulo si Amehan Painte? Kampunan le. Iyani makhluk. Pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala gak bakas magduse. Subhanallah, gak bakas magduse. Sikaptangan Allah subhanahu wa ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Inme siya maku mian kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala. Pakuhan di kau kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala. Sebun ga siya makas magdusa si Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa kinalasahan kaya ini. Bisan kau kanian nun magduse, bisan kanian nun ligap. Apabila kau patapit si Allah subhanahu wa ta'ala, apabila bintong no pangatian nun sihinang pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala, kung ay napaintin nila bulan Ramadan ininin, kung ay tasabot ay pangote Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis ininin, wa tastagfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru, maku kaampunan may malaikatin sinang buha amuase, sa hindi sa makabuka, doon ininin may jamaah muslimin. Ganiya sa dili, kaampunan inapas ng bang kaampunan surga, kahapan bang kahapan surga ganiya sa dili. Pangulong ni Allah subhanahu wa ta'ala si Mi'a pinakuha ng Mesiyah painte mian kamalaikatan. Damikian pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukpat sin hadis wa yuzayyinu Allah azza wa jalla kulla yawmin jannata. Subhanallah. Bu'ne akante kyo si aama muasele pinangari-ngarihan wa Allah subhanahu wa ta'ala surgaanon kahaba elleo kulla yawmin yene surga aamwase mian painte karda Allah subhanahu wa ta'ala na ko niya nileo sa ingi painte pag-design ni sa ingi kimon ni Allah ta'ala
ala wa ala mga tawan hingga niya ang atawhan ni bangsa Ingles. Sumagawa, kahagante, dinikiroisyonan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinangari-ngarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay surga ng dumain mananin, way gilingkat surga hanggang yung painte, sige-sige, rekosan dumain. Sumagawa, pangurong kahalgaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Dambua awa sa karnaan. Pamalabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Dambua awa sa karnaan. Pinalabi kayo. Sebab kue tersebut sedang buah hadis ang dambuang pamalabi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ia ni abang manusia gay magpuase. Pangpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban. Sabenal pa ini ni alu dalam surga lu dambuang kawang yuqalu lahu ar-rayyan. Inalinan pa ini ar-rayyan. La yadkhulu fihi illa as-saimun. Gania makaasik si kawangian malaingkan ini Mesih amuasi. Ilian painte pangahalga wa Allah subhanahu wa ta'ala si mi'a amuasi. Naambanian ya jamaah muslimin dumain ma'nanin. In surgain gilingkat hangkan di dekorasyonan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa pamalabi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan Mesih magpuasi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Gania painte karena sineruk sini. ثم يقول نقمس الله سبحانه وتعالى يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المعونة والأذى ويصيروا إليك. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala si surga alay songgo pa inni may ipunkun yan may siya pa inni maghinanghap yan may siya pa inni magpuase bulekkas ang bankemon pa inni mian masakka kahunitan amban kemon pa inne peddi talisade dalam bulan Ramadan ini nen duksong si paasik lo si ka oke surga. Subhanallah. Walhasil pandak-pandak do ayam ma'dudat ini bulan Ramadan ini nen yani elaw pa inne taitong pa Allah subhanahu wa ta'ala si surga alay songdo pa inne mian apal amban siya kahunitanin dukkemon peddiin dukkemon nilayan ganta makasusisi sa bulan Ramadan lay amban ginawaran ni duk si pamilyare mian supaya jata tunay di bulan Ramadan ini nen duksong lupain ni paasik pito si kao mian bilone isay ni surga. Allahu akbar. Surga may jamaah muslimin amban yen mian subay eddono yene kahapan pangurong ni Allah subhanahu wa ta'ala ga pangurong si yene bulan sabdili dakyo baya tiluwas wey bang arta mian bangnya si sawe no subay sabnya si kau dakyo baya tiluwas upama wey bang samiaan bangnya si sawe no subay niya si kau samiaan bangnya si sawe no subay niya si kau wey bang maglomba-lomba mian daakan Allah subhanahu wa ta'ala duk bonus Allah subhanahu wa ta'ala ganyan ito ni bu ininin tep pa inne suway pagdeluhanin ininin tep sebab inkite gak niya maliante sa dili malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala jamaah muslimin. Demikian kaya tersebut yang sinilay kinakang wa Allah subhanahu wa ta'ala may saitanin dukdi ni si pa inne makasasat ko panasat ni si walang sa dili wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin duk pain damu amban mian yene special pangurong wa Allah subhanahu wa ta'ala si umatne si umat panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam inampun dosete ni kaina kusan sayang lay inampun dosete qila ya Rasulullah ni anileo sa ingi pa ya Rasulullah ahiya lailatul qadar hanggang paite inampun yan paine dose yene mian magpuasele sil sangiman kay paine lailatul qadar pay panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam la dumain paine walakin al-amil innama yuwaffa ajruhu idha qada amala mian sumagawa paine sumagawa paine yene maghinangin pangurong si iye yene mian baignen atau akan muka paanen yegadjinen yelugtunen bangurus dengan ini hinangnen walhasil mi jamaah muslimin
kahaba ellew kita muasik karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bang payaman mo maana hadisin. Bang payaman mo maana hadisin. Kahaba ellew iyan inampun dosen mo Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong Diyo. Niyan bang Diyo usmuka. Sebab bang ni Diyo makabuka inampun ni Allah subhanahu wa ta'ala ini perbusihan mo. Sumagawa hadis ini niyan payin ulama sinduhin niya pagkada ibne. Sumagawa ini kemo hadis daib. Gini tayo mate. Gay, panunuin do. Painte menunjuki si akida, ngito kita paine, yene tafaul. Magpainte magpositive kita sana benal. Samyaan. Nedote yene painte anuninin magtapaul kita si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang pain benal yene, niyan yene meinin ni jamaah muslimin. Sumagawa, niyan mamawa hadis to, tariwayat painte wa Imam Ahmad, si musnad ni. Ubusek kapehinang supaya kita mag-ijtihad supaya tayo dote kung kasabot yan sinilay painpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadanin syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyama yan painne bulan Ramadanin bulan magbarkat duk pinapardu Allah subhanahu wa ta'ala sikam yan pamwasihin jay tayo doon yan kahalgaan ne jay tayo doon yan mian magbarakat lay malainkan subay kyo muase. Ini din painti ang bandihinang subay hininang tu dalam puasa ini. Ikaisa bisan ne pandakte sa hadji-hadji subay hinang ng jamaah muslimin tu dalam bulan puasa ini subay kyo muase. Sa hadji-hadji hininang way dapwa mu'min subay muase. Sebab yang badme kahalgaan pamuase si Allah subhanahu wa ta'ala. Painpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dhi'afin. Painpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemon painne hinang anak kapu Adam si iye walhasil maananin painne ulamain in ma'na sin hadis ininen kemon hinang anak kapu Adam kinatauhan we ne pahalanin sebab we upamanin ng bahayang kyo jamaah magpahala sa amyaan pahalanin kung taakaw ay panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidambuha riwayat 25 sidambuha riwayat pa ite niyan 27 sumagawa sampai pa inne niyan ilipat pa Allah subhanahu wa ta'ala bangkyo makahinang ng buha kahapan 10 bangpi kabayan Allah subhanahu wa ta'ala lipat ni pihak 700 bangpi kabayan Allah subhanahu wa ta'ala lipat ni pihak gita itong ilian pa inte hirang anak kapu adami sumagawa pain mian pain Allah subhanahu wa ta'ala si hadis ini yaqulu Allah azza wa jalla illa siyam. Pagi hadis ini hadis qudsi. Pain Allah subhanahu wa ta'ala kay man anak kapu Adam katauhan ni bang pia pahala ni. Katauhan ni sambahayang kay mon iyan mian magsadaka kay mon iyan katauhan ni pagi niya hadis ngaka. Sumagawa atawan niya Quran ngaka atawan niya may istimbat ngaka sa mian pahala ni. Mian sumagawa bang kabayan Allah subhanahu wa ta'ala lipat ni sampai gipeta itong sumagawa bang puwase pada Allah subhanahu wa ta'ala illa siyam malaikan bang puwase fa innahu li sabennal pa inna in puwase yan si ako wa ana ajazi bihi ako pa inna mangurungan ni pahalain walhasil bang Allah subhanahu wa ta'ala ni magpain sa miyaan in panguwase nun ganiya makasalian ni yene kemon hinang nun walhasil buhat manamalan ni jamaah muslimin buhat manamalan hak ka manamal pahala ni sebab we fa Allah subhanahu wa ta'ala taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli we yang kan saya dekan palanen hangkan magpaid Allah subhanahu wa ta'ala iye kuiraw sibe puaseten hatian nin gania makapagbaya sibe iye ngurungan pahala sidang buhay pun ni pada Allah subhanahu wa ta'ala mian fa innahu li si aku iyan pa inna duk ako mangurungan ni po mian pahalay sabab we pa inallahin taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli ambanan ni pa inne hawa nafsunin
ambanan ne pa inne kinakanin, ambanan ne pa inne yene mian buhein atawa paginumin min ajli mian sabab ko pa inne dumain sabab sine ruk sine wal hasil bangkyo muase dumain dukar na Allah subhanahu wa ta'ala gakyo lamod yene amban me kakahinang mian jinanjian ng Allah subhanahu wa ta'ala ako pa inne mamahalangihin pagkiway pagkimuasik kayo dumain karna Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat kayo dumain karna Allah subhanahu wa ta'ala urungan tikang kaida ininin bang bebbegan no start ang ban ko ito sampay kamatay no niya kalugi no duwe bistara no bang kayo mag-ibadat sibay karna Allah bang kayo mag-ibadat sibay patuhot si bakas panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gane niya ininen do ilmuin para iman ibadatin dua ininen do gane niya sa dili nabisan sab kayo mag-ibadat ikhlas karna Allah apabila ga tumuon tarikanon khilaf atawakan sulang si pamando panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gayno tinaima sibay magbuod dua ininen bang magbo teggelan no mailumin bebbegan no insyaallah subhanahu wa ta'ala ako rukaw magparuntungan kayo amban dunya no labinan bagkyo wala tutu hadrat Allah subhanahu wa ta'ala ini yang kaidahin ng jamaah muslimin amban may surut atawa kan syarat kondisyon pagtaymaan amal sa miya anakan ni sibay ikhlas in pamuasenon miyan painte karena Allah subhanahu wa ta'ala Lisaimi farhatan supat sin hadis si amuase pa inne mian farhatan yene kakek duwe panagnan kakek farhatun inda fitri yene pa inne kakek ne si waktu ne sa muka bang aahin muase basta kita ne lalu kinakanin kaya ganyan sebab we mian tatambal ne pa inne yene lepkak ne mian sa inin ta tedo ne pa inti ne kahapan ire pamuasehin dukit kapelai pa inti ko ito sabot silang buah hadis bang ahin sa muka mian luyang tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala yene pa inti mian pamakuhin sumagawa tinadri pa inti wa Imam Albani hadis ininen sumagawa niya makisek ne dang buah hadis telu pa inne parkala telu pa inne dua si manusia jai ilepas wa Allah subhanahu wa ta'ala as-saimu hatta yuftir dam kasabot si dam buah parkala ininen yani aamuasi sa inge muka jai ilepas wa Allah subhanahu wa ta'ala pain may ulamain hadis ini sahih na ambaniin may jamaah muslimin kakek ni si waktu muka may jamaah samyaan talisano bangkyo ikhlas karna Allah subhanahu wa ta'ala bangkyo sa muka iyan painte nian kakek nun patik kayan si wasiyan ikadua kakek iyan wa farhatun inda liqa'i rabbih dugpain ne kakek bang ne magkasuwad Allah subhanahu wa ta'ala ang masihin ilian painte mula-mulanin kakek pinakutin si Allah subhanahu wa ta'ala pandak manamal oras pero sa buwaro ni lawi sa buwaro ko tenga niyan magsambayang ni las dang buah hadis baya kuna putne tasaput sinang buah hadis paimpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahalgaan sin pamuase bisan tasaput pa hindi, sebundi. Mianhangkan sabut ko ininan kahalgaan sin pamuasa pagay paimpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahrun mubarak. Mian yan pa ini bulan magbarkat. Yan pa ini bulan hekkalu kahapan ni. Sumagawa bang diruk yung muasa kita ito niyan. Hangkan ni mula-mula halga pinakahalga hinang dalam bulan ininen yan pa ini as-sawm pamuasa. Paimpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi mamaluwasihin Imam Bukhari ug Imam Muslim. Paimpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sama sine-sine pa inne muase imanan pagkahagad ni si Allah subhanahu wa ta'ala in bennalin puasain pinapardo wa Allah dumain ula-ula dumain ine-ine aula mga pardueh hingga niya sa dili wahtisaban duk angan-angan ne kemon kahapan dalam puasa bulan puasa ini tayo done bang ikhlas mian painte karena Allah subhanahu wa ta'ala gufira lahu ma taqaddama min dhanbi mian inampun ne painte iele dusene malumapele inampun ne dusene malumapele sumagawa sar magmian niya ng buah hadis magpain dumain kemon duse inampun yene kemon duse hajar kidiki bang duse hadis may tinaubatan pagyailian mian kaidahin
Kaya mo si hadis may tinaubatan may kitinahima ko Allah subhanahu wa ta'ala. Atau may kiinampun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa man may siya dikidiki ito, insyaAllah, ininen, inampun ni Allah subhanahu wa ta'ala, mian painte, yan bardushan no. Panpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hangkan may jamaah muslimin, dumain kemo na amwasi magsali, pahala ni, gai. Panpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Akhrajahu al-Bukhari. Mian sinesine pa inne gay ngalepahan bisa puting, bisa may makasaysay. Kapandog ako kita bibang patikka, bang tayo magharap-harap. Bang hadya sinay si anong story mian makasaysay supaya hadya tapasay wen. Sibagoy story puting. Iyan lamo diyan. Si may halihan tayo may para kalaian. Lagi ni may sineheka, painte, mag-elang-elang, magkukaibukin, dahil si may lebahan may para kalayan. Lagi bulan Ramadan may jamaah muslimin. Panpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinesine gininggalan bis sa puting, sali duulahan dukgai, duk hinang niyen, ga niya lai lagi Allah subhanahu wa ta'ala, ga niya lai painte, haja, mian kapatutan atawakan haja yan pa inne, mian kalagihan, si pamuasenui, gay maglagi Allah subhanahu wa ta'ala ngurungan ka o pahala banggay painte lepahan mo yan para kalayan may jamaah muslimin sabot usap silang mga hadis sa sawm junna yan panguasahin taming elig faida kana yawm sawmi ahadikum fala yarfut fala yabsut bang painte kanian buwa pamuasa sidang buwa ang bangkam gay magdahulaka si may karendehan gay mag-story kaputingan sa amiyaan duk gay magputing kemon lai parkala painte makapata sin puasa atawa makakulang sin pahala puasa ni jamaah muslimin nian duk bange painte niya mian muliri aniya atau minsan ay magpaine paine saim taiddo ni pahala pamurungi Allah subhanahu wa ta'ala kemon dalam bulan Ramadan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala abanian mangyala bisara ko maglabi atawa kumulang atawa ga tumawa maapun biku labi Allah subhanahu wa ta'ala pagpampulan ko asal sa iyan na makulang ilmu nin do kasal sa iyan na magtuyuin may jamaah muslimin ang banian bang nilay bisara ko peti dumainin naman kawayaan ko miyan atahat at jaga apakas numiksat bisarakon yan ay bisara kinabayaan ay kinawabaran ko miyan malaingkan patuhot ye sihimungan Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.